Na današnjem predavanju govorit ćemo o translaciji, odnosno biosintezi proteina, procesu koji je karakterističan za celokupan živi svet, dakle kako za prokariotske, tako i za eukariotske organizme. Proces translacije jeste jedan od tri ključna procesa u sveopštem procesu prenosa genetičke informacije, odnosno putu genetičke informacije od molekula DNK do proteina. Dakle, pored replikacije, odnosno dosučavanja količine genetičkog materijala i transkripcija, odnosno sinteze molekula RNK, translacija predstavlja poslednji u nizu procesa u ovom prenosu genetičke informacije. U procesu translacije, dakle, dolazi do sinteze proteina i upravo informacioni RNK kodira protein. Naravno, informacioni RNK nije jedina vrsta molekula RNK koje postoje, dakle, pored informacione postoje takođe transportna i ribozomalna koje su ključne za odvijanje ovog procesa, ali takođe postoje i druge vrste RNK koje imaju najčešće regulatornu funkciju. Vidjet ćemo kasnije da su transportna i ribozomalna RNK takođe neophodna za funkcionisanje translacije, odnosno za pravilno funkcionisanje procesa translacije, međutim, isključivo informacijona RNK može kodirati protein, kao što je rečeno. I kako bi se razumeo na koji način se upravo inkorporiraju aminokiseline u tačno određeni niz, kao monomeri u tačno određeni niz polipeptidnog lanca, zapravo mora se za početak govoriti o genetičkom kodu i osvrnuti ponovo na kodone. Podsjećamo se da kodoni predstavljaju triplete nukleotide u okviru informacione RNK koje ćemo posmatrati, dakle, u smeru 5' ka 3'. I poznato je da u sastavu RNK učestvuju 4 različite nukleotida koji odgovaraju, dakle, guaninu, racilu, citozinu i adeninu. I naravno, dakle, azotnim bazama guaninu, racilu, adeninu i citozinu. I naravno, kako postoji 4 vrste nukleotida, tako ukupno postoji 4 puta 4, odnosno 64 različita kodona koji kodiraju 20 različitih aminokiselina. Na ovoj šemi genetičkog koda kodone ćemo zapravo posmatrati u smjeru 5' ka 3', tako što ćemo se kretati iz centra kruga, dakle, ka krajevima kruga i dakle, nailazimo na prvo slovo koje odgovara prvom nukleotidu, zatim drugo slovo koje odgovara drugom nukleotidu i treće slovo koje odgovara trećem nukleotidu. Dakle, jedinstvena kombinacija ova 3 nukleotida odgovaraće jednoj aminokiselini koja će biti inkorporirana naravno u novosintetisani polipeptidni lanac. Naravno, postoje 3 kodona koje odgovaraju stop kodonima, to su UAA, UAG i UGA. I postoji jedan startni kodon koji odgovara prvoj aminokiselini koja će biti inkorporirana, dakle, u polipeptidni lanac, to je metionin, koji odgovara zapravo kodonu AUG. Sa leve strane ovog slajda, dakle, nalazi se sekvenca koju smo analizirali i na prethodnom predavanju. Ona se odnosi zapravo ovde belom bojom na sekvencu dvolančanog molekula DNK i ovde vidimo upravo da su molekuli DNK komplementarni i antiparalelni, tako što se, dakle, nasuprot adenina nalazi timin, nasuprot timina adenin, nasuprot citozina guanin, nasuprot guanina citozin. Crvenom bojom predstavljen je odnosno sintetisani molekul RNK upravo u procesu transkripcije, a o transkripciji smo govorili, dakle, na prethodnom predavanju. Dakle, kako kodoni predstavljaju zapravo triplete nukleotida, tako će uvek za 3 nukleotida koje zapravo predstavljaju sekvencu ove informacione RNK, svakom kodonu, dakle, odgovaraće po jedna aminokiselina. I tako